naiterua amoyu te school ati high school namoyu oleng ora ajingita form 3 naigwanjaka aitobiraki pi namoyu najing emoyian Mary Supetore duo Enkai na Enkai enkengasia moyian kai najing emoyian natangasaki alau ajo kanyoo nairuke elukunya najing taata olaitirua neeku karisho nadumunye amu atii apa dom naji Kilimanjaro nadumu olchuma duo latashare teine nawosh inkariok elukuny nabuak naipang nalo adung enkiwanja akwet agira ayietu najing olaitirua pi na ulikuwa class prefect na ulikuwa mtu wa nara oltung'ani le Christian Union and what was that eng'oru family kake aimayie challenges oleng nasidanu ake basi kumbe neme nanu eileta Enkai apa edolta iltung'anak natii atua nanu etii Enkai enkolong nabo nayieu eselenkei nabo mpaka nelotu aituku nkilani tiang tenkang ai elotu doi deke edolta ketaasa nejo kaasa dii ena naret Enkai oleng my dear sister ore duo Enkai naisupa naisho Enkai empiris nang'iri naisik nalo oldonyio ailanyaa akeponu mbaya Engang inyi akeponu akeyieu nalotu tooshi ake nalotu arepaa nabo naibalie najo ena taaya ore ake peyie aya aru ena nabo nepuo pi like keponu selengen Engang inyi keponu eyieu neya ele tung'ani oji Pastor Kelvin kumbe ore enajo natoliki ajo ore olaitirua nemera duo nkuti selengen kelo dio entoki naidol ake ajo ai ore duo keponu selengen naisiriri sidain nisumate neeta degrees kake naaret Enkai eshumata nayiolou ajo kaipoto narip koon amu ore apa paiteru ajo natajeuo apa nanu ajo paalo shumata kake ore the process nalotu ayiolou ajo kumbe meshi shumata ake peekipuo kiyieu peekiyau emayianata tekulikae tung'anak kiyieu peekilaku looyena kiyieu peekiyau ewalata ekulie nyamalaritin nikintaa irkulikae irkasisi kumbe meijeu ake eji piilo shumata nalotu oshi nayiolou najo amu ore peirriwaa Enkai oltung'ani oji Jona enkop e Ninawi ore peirriwaa neeny kumbe ore ake piigilunore Enkai nikiyai pooki toki nalotu apa nayiolou ajo mpaka paang'iri amu aipoto naa Enkai nairriwayie kumbe ore oshi peekimpoto Enkai naa kegol oleng amu mekimpoto tenkaraki dupoto ino makeon kimpoto tenkaraki kulikae tung'anak na ore etiu enaa olchani ore ena piure ele shata otii enewueji ashu tenilo amu king'ua yiok enkop natii irkeek Mau Forest ore piure olchata obo sapuk naa kiumisa enkishui oltung'anak kiumisa enkishui okulikae keek naa kishir irkeek kumok amu kegilata nkaitubulu kutitik nishiraa irkeek kumok oleng nejo etiu oltung'ani otipika Enkai dukuya iltung'anak ore ake piidol ajo kitukuta Enkai nikipik dukuya iltung'anak naa lasima piilany amu teneeta entoki natejo Enkai elanya neeng'oki ololoito ore ina nemening enkomono ore ina naa piilany naa ina pooshi paa keya nidol mpaka ninepu oltung'ani amu teneetai part natashakenisho naa ina amu atareto Enkai oleng amu atayiolo ajo pookoto ake atumoki Enkai ataasishore maitewuo sarkeni tenkaraki nkera narikito te kanisa peemaunoki orperere tenkaraki ntoiwuo ainei enkiyang'et nang'iri omateena enkiyama sinyati naaret Enkai eshumata naya ena harusi one of the best pakaja pango do manage hao wasichana wenye wanakuja ore kuna wasichana vile na manage kuna wasichana na ore tataasa naa katoliki ajo I'm not ready Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng te pooki wueji nigira atumie yiok tena rishata agira aitoomon enoolong sidai oleng enkolong e Aramisi kiata oshiake erishata nikijo ene Mary Supet Show iteru saa are entara naa kashipa taata amu kiata osinka lenkai omayiana oleng ootashakenisho oji Reverend Olekiok kelotu ake aliki yiok ajo keji ng'ae naa kaakop ing'ua ashipa oleng nagira aitoomon ena rishata sidai oleng iyio otii kaunti e Narok otii kaunti e Kajiado otii Samburu otii Laikipia otii loshon le boo amu atodua ajo kikiata fans oing'ua loshon le boo
oing'ua United Kingdom, oing'ua America, iltung'anak oing'ua India, iltung'anak oing'ua Tanzania, iltung'anak oing'ua South Africa, onena kuapi pookin Saudi Arabia, Australia, ashe oleng lelo tung'anak pookin lormaasai lagira atum toonena kuapi eboo, nimesema asante sana, nagira aitoomon ena rishata sidai oleng nikijo ene Mary Supecho Inspiring Lives. Ore oshiake tena kipindi naa kaayaki iltung'anak oota ntokitin naataasa tiatua maisha enye, ntokitin naimaitie, lakini iltung'anak leitu sii give up. Ore oltung'ani oton tele orika le Mary Supecho naa oltung'ani leitu give up, somebody that has not given up in life, na ina peetii enewueji. Amu ketii iltung'anak laa they give up in life, yani kegil oltung'ani tau tenkaraki mbaa naagira aimaa. Na ina peekiata ena kipindi paatum aitukuja nchere meeta entoki nimidimayu, naa ore Enkai naa kenyor iltung'anak pookin. Ebaiki naa ore saizi naa orpurkel ligira aimaa, ebaiki naa mafunzo naje, ebaiki naa safari naje itii, merisioro irkimojik lenkai naa nejia ake etiu iltung'anak tiatua maisha. Neeku meishaa nikigil tau tenkaraki mbaa nigira aimaa, kake keishaa unajitia nguvu, niyiolou ajo ore entaisere ino naa kesidai dukuya, naa keeta Enkai mbaa sidan ormabarishoi. Ore sii enkai toki nagira aomon pee subscribe to my YouTube channel hapo chini, ashe oleng amu we are almost 10,000 subscribers, na nimeshukuru sana. Maendelea subscribe to my YouTube channel. Labda igira aing'or, atodua sii ajo ore esajati oltung'anak kumok oing'orita Mary Supecho neitu subscribe to our YouTube channel, and it's so, yani subscribe to tenigira aing'or, ronya ine hapo chini amu keret iyiok ena paa ore ena shakenisho nikigira ayau netum atabaiki iltung'anak kumok, netum aitukuja iltung'anak opaasha. It will help us to reach a larger crowd or a larger audience. Neeku kigira aomon piitum atareto iyiok tine subscribe to our YouTube channel. Ore sii etu nejia kaata launch studio Mary Supecho, olaing'urani le Mary Supecho. Labda unatuangalia hapo na unataka kutubaia kamera. We need cameras by the way. Ebaiki naa kuna angles zenye atuleti kwa sababu mikiata cameras naisaidia iyiok mataasina. Neeku tenigira aing'or iyiok niyieu niaku emayianata te Mary Supecho, email yetu iko hapo chini, namba yangu ya simu iko hapo. You can support us, you can buy us a camera, you can buy us iMac computer nareti iyiok tomba editing, you can even buy us microphones. You can do anything to support this, to support Mary Supecho, na ikimayian Enkai olorana. Nikiata ina launch te kanisa Bishop Simon Ole Kissimbol tendewueji te Bullseye, Namanga Highway 10 kilometers from Kajiado town, agira aitoomon katukul. Neeku agira aya ena rishata sidai oleng, agira alo aitoomon osinka lenkai Reverend Ole Kiok. Karibu oleng. Ashe oleng Mary Supecho. Thank you so much. Ashe oleng enkerai apa tenkaraki erishata sidai naijo ena. Kayieu nairoroki ilainining'ok pookin ashu ilaing'urak le Mary Supecho Show toowuejitin pookin neetii. Naya ena rishata ajo ore toonkarn naa kaji orpastai Kelvin Ole Kiok. Kevin Ole Kiok. Ore nanu naa kara ofasia toonkanisani onkanasa naasaruni, Winners Home of Refuge Ministries, tiabori mpapa lai lanyor Bishop Emmanuel Ole Mereu. Wow, because alikuwa pia huku Mary Supecho. Kesipa oleng. Oltung'ani letipat oleng tiatua enkishui ai, naisho Enkai enashe tenkaraki erishata naijo ina. Ore nanu naing'ua emurua naji Enchorro eshumata, natii ewueji nejo Nkareta Ward, Narok North, naisho Enkai enashe tenkaraki enkolong naijo ena. Ore nanu natubulua tormarei sapuk oleng. Ore papai naa orpayian ninye loontomonok kumok oleng. Eeta ntomonok 4. Ore yeyio ai naatoiwuo nanu naa ninye enedukuya. And I'm privileged to be the first born son. Nanu olayioni lenye ledukuya. Naisho Enkai enashe. Wow, ashe oleng Reverend. Karibu oleng Mary Supecho. Ashe. Ashe oleng amu at least leo kaata oltung'ani ing'ua Narok. Kesipa. Na nimeshukuru sana ing'ua Enchorro eshumata. Idiakop pookin aben. Kesipa oleng. Natejo karibu oleng. Ashe. Nailiki ake yiok ajo kang'ae dele loji Reverend. Kaja apa etiu maisha ino igira abulu mpaka nilotu aaku Reverend. Toliki sii duo yiok imbaa niimayie
amu ayiolo ajo iyata a very powerful testimony. Sure. Iyata enkatini sapuk oleng sidai. Kesipa. Naa ina paayieu niliki kulo laing'urak le Mary Supet Show. Kesipa oleng. Naa kagira ake ajoki usitoke hapa usitake kutoka. Yes. Kaa hapa mpaka nikindip ena episode. Kesipa. Nining'o shakenisho ele singa lenkai. Mbaa apa naimayie, sinaitin apa oimayie. Nemirishore Enkai. Mpaka nilotu aaku reverend. Mpaka saizi nilotu aaku igira aitayu ena shakenisho. Kesipa. Yeah. Ashe oleng. Ore nanu atubulua nanu tenkop sidai oleng ormaasai. Nabulu apa torkuak sidai. Iyiok taa lapa yiok loorkitoip. Oitubuluaki temanyata apa naji enoolorikan. Ore paabulu naa kainosakini ajo napa yiok kuna naapuo tekong kitii emanyata oolorikan. Lapa orikan oota nkejek ong'uan. Kajo inakata duo apa eshomoki aisho lelo tasati lorikan. Etii apa enkop naji Erusiai. Naisho Enkai enashe katukul. Nabulu nalo Nchore Shumata Primary School. Naendelea tinewueji. Nalo nursery teine. Naidipa mpaka nalotu apa aidip ina school terishata sidai oleng. Ore paidip Nchore Shumata Primary nalo aas entemata ai nabayie Tonkareta Primary School. Ore tinewueji naijoin apa school Narok Boys te Narok. Natum erishata sidai naisuma tinewueji. Naaret Enkai kake etii challenges naimayie. Ore apa tena rishata te aimayie ore kwanza atii primary naa kaata challenge sapuk naimayie amu kanyorr apa enkisuma. Naa ore orkuak lormaasai naa kira iltung'anak laa ore nkishu osarge etii. Naa kaing'orr apa nkishu ore paidip ayiu nashuko alo shoo tinewueji. Ore enkolong nabo kigira aing'orr nkishu ara kiti oleng. Naa ore apa tembulunoto ai naa kara duo oltung'ani laa ijo duo ore apa nkayiok nemesioki abulu. Keya erishata naado oleng. Kerreshuti ake mpaka nenauruni. Neitoki naa aaku ore apa nanu kara oltung'ani duo dorrop maado sii duo oleng. Nabulu mpaka ore enkolong nabo nanang'are kakuyia. Nejo ore taa ele tung'ani ijo dii ketanya ele tung'ani ebulu. Naadung'oki enkarna nejo ebaa enaa olaiguanani apa kajo olaiguanani apa oota enkarna naji Kuntai. Nejo ore ebaiki taata nejo nji ore ele tung'ani naa keji Kuntai. Naaji apa ore teine naa tenilotu diako naa kaji olaiguanani. Naiteruni apa aisho enkarna tinewueji. Nabulu aata ake ina duata. Naendelea nalo shoo nagira alo school. Ore enkolong nabo neera loing'ok kiboita o my sister naji Nchushuya. Naa ninye eipotieki papai. Eema taata tenkang naji Enolekuyioni. Ore kitii shoo tinewueji neera loing'ok. Naa ore apa inakata kitipij Enkai loing'ok imowuarak. Ore era loing'ok nadol apa oloing'oni najo kearr dii ade oloing'oni lempapa aisho. Nakwetiki taata najing katikati oloing'ok. Yes, I'm telling you. Ore ake paajing katikati ekulo oing'ok naawosh ake oloing'oni ele duo eitipijaki imowuarak amu aewuo ake enoshi nalama kidogo. Nakwetu ake najing katikati ajarish. Naawosh ake oloing'oni eluboto tenewueji. Naawosh ake naayau Enkai naikonji aipirripirr temowuo. Aishaki engoro. Aishaki engoro. Neeku bahati etu adany imonyit. Kake atapolole enewueji pookin oloudo. Ore tenakata eton apa ketii ina udoto sapuk oleng. Kake etijing'a naa etisidana naa. Netu sii agil enkeju. Naayauni naaruko osarge. Naaret Enkai naarip. Ore paitabauni naarujakini orkarasha. Naa ore by then naitorrok irbarabarani. Kake ore apake papai naa olanyuani. Keeta apa inakata oltinka. Neraari loo papai inakata. Nemaishori yeyio maatodol amu ming'urayie enaduo wueji. Naibleed. Naa ore Narok town wueji apa nagira aya sipitali naa 18 kilometers. Kake nee erishata naado tenkaraki meetai mean of transport by that time. Oltinka apa oturishoreki. Naa ibung oltasat obo tolorika. Nereu tolikae oltinka. Kereu ake olikae nitoki ailoikino. Naitabari sipitali. Naapuoi naa aripi naapiki usin. Nasidanu nalotu akeyie. Nang'as aya erishata sapuk atii ang'. Alang nalo sukuul nang'as aton oleng. Agirai aabak enaduo wueji. Nairoj nejing irkuru. Naaret Enkai. Nalotu apa aishiu. Adamu enkolong nashomo sukuul maata esuruali. Tadamu taaduo ina. Naa kaikonyayie amu kanyorr apa enkisuma oleng. Naatiaki apa meetai apa iropiyiani nainyang'unyeki. Eji enewueji nemaisho aishop. Maisho taata ena kiporoi aishop esuruali ena kinyasa. Neeku ore paishop matumoki amu empolos koon.
eluboto tenewueji naibung ake naishop ake enkila nabo tenaalo nalo sukuul nalo aendelea inakata naagira ake nkera airumuruma aikoji nang'ire ina kurruna pookin amu kanyorr sukuul oleng ore tempirisha Enkai nalotu naishiu naidipaki na safari tine enkishiunoto naendelea naisuma ore paabaiki class 7 nora apa inakata meeta apa iltaai esidai taata enkop amu eetuo enaa noodi light eewuo dii apa ewang'an ore inakata naa olchata lenkima kinok nisumare nikiata apa irkutiti tupa likintobirr leupiki eilata oltaa nintobirr enkiti kitambi ormirangeti ninkonji aitodop tenkima nikintumia ena diesel oltinkai ore amu keeta naa ketii apa iltinkai enkang tina rishata neret iyiok Enkai oleng neeku kamanaa nalo najo tenkolong nabo alo aomonu eilata oltaa najo ake ajing enkaji inji naipidoki oldia naony ake naadotu enkong'u tenewueji naitoki inakata ake aya another time kumbe ore apa Kanyoo kuna nigira aimaa ore kuna nagira aimaa amu ayieu ayiolou etejo naado ilashumba nejo there is no a star without a scar no pain no gain kumbe ore enkata pookin niimaa process nalotu apa ayiolou ajo ore kuna challenges nemenaar naagira ake aitaa ore peyie aony eledi enakata enkeju naitoki aya sinye erishata naidip dii akeyie sukuul nidip ata iltung'anak larisiore tedukuya nanu kidogo kumbe ore apa ormang'atinda naa keyieu apa ne-attack entaisere ai naaret Enkai oleng nalotu naidip nalo Nkareta primary naidip naijoin Narok high school naendelea ore paajing ake immediately ore enapa arna naatejoki olaiguanani ore enoolong naji form 1 meeta enkerai nabo nayiolo atii apa form 1 north ore ormalimui lai naa keji Mr. Sanya neret iyiok Enkai tinakata tina rishata kitii Narok boys naanyorru nkayiok darasa within a week nishori apa iyiok maishindanato oltung'ani oji Ole Kaloi nikiorro ilo orika le prefect nawosh oljamai natum inkurai kumok oleng ore tiatua nkayiok akeyie karibu 65 ole natum inkurai nanu karibu anoto apa nkurai karibu 45 naishinda apa ilo kijanai naageluni inakata naaku class rep naendelesa ore kidogo naitokini agelu enaa Bible study coordinator nikipuo form 2 ore atii form 2 naaret Enkai oleng amu aisuma aitobiraki ore musho naiteru amoyu te sukuul atii high school namoyu oleng ore ajing'ita form 3 naigonjeka aitobiraki pii namoyu naajing emoyian Mary Supet ore duo Enkai naa Enkai enking'asia naajing emoyian natang'asaki alau ajo kainyoo nairuko elukunya naajing taata olaitirua neeku karisho nadumunye amu atii apa dom naji Kilimanjaro nadumu olchuma duo latashare teine nawosh inkayiok elukuny nabuak naipang nalo adung enkiwanja akwet agira ayietu naajing olaitirua pii na ulikuwa class prefect na ulikuwa mtu wa nara oltung'ani le Christian Union and what was that really ore apa ina naa attack ormang'atinda naaret Enkai oleng ore namoyu naaret Enkai naishiunye kake ore tena ake katikati naima osina sapuk oleng amu ore entoki nataase naa atamoyia kiasi ometaa maidim atotona ore peyie alo choo naa kegol oleng apa erishata nalotie choo maidim ahomo yiolo ajo ore naa piilo haja kubwa naa lasima pii squad naishunye nasasu naalepori osesen neeku maata nguvu manya endaa mekure aidim ainosa natii sukuul amu kanyorr enkisuma oleng nagira nang'iriakino neeku enkiti araka aok nanya orkiti kiseri nemaidim sii duo amu kironyai apa tolaini naima ilo sina sapuk oleng mpaka mapeduo peedoli ajo itamoda lazima waje kupeleka erukia aawaki sipitali kake ore taa inakata naa eewuo aaku worst kake keeta erishata natang'asa aimaa meyioloi ajo kamuoi meyioloi ajo kainyoo nagira aikaja aitanyamal neeku ore paadumunye alo toilets ore tenadumunye alo choo naa ore enkop aibung niyiolo taa siiyie choo kake enonkayiok e Narok boys naa kumok era 1500 naa kepiki ake aarotoki enaduo choo yiolo taa siiyie ilo chafu neeku ore paalo aijisaidia naa nkik aibung amu mekure apa aata nguvu naisupport neeku nkik adumunore nadumunye I'm telling you naisho Enkai enashe neeku ninche adumunore naa ninche aibung tenaijisaidia maata nguvu naidim aisupporta koon amu moi netu eyiolouni ore enoolong paajing olaitirua enoolong aetuoki aaya neeku keeta apa ndamunot like keeta apa stress kanyioo nayawua emoyian
Ore ena moyian naa emoyian torrono oleng. Ore peyie ayai sipitali, ore paitabaikini enewueji oshi enewueji taata consultation ene nikilikuanishoreki oltamoyiai consultation room, nainepu enkerai tinewueji edukuya natodua. Ore dii ninye aita najoki ormalimui, ijo dii emireu tena gari. Ntoo maatoru areu. Amu maara sidai elukunya. Naa sipitali arikitoi. Ore peekibaya nji casualty enewueji consultation, etii apa enkiti kerai naa kajo kinosa poison tentim. Nipaas inakata kaing'orita. Najoki iltung'anak nanu toitoki. Njo akeyie idipie ele ena amu nanu aitoki. Iyata apa duo ntokitin nidolta siyie. Apa kadolta keeya. Ore ninye paalang naa kadol ake mpaka ewueji naatutorieki. Kadolta apa saai kayiolo ake ajo kaji apa ine. Kake etunuka apa. Etunuka apa Enkai enkutuk ina kurare. Amu ilarin taata karibu 20. Naisho Enkai enashe. Ore paayai atua ward amu ashomoki naa admiti. Nairrag tinewueji netii apa orkijanai laitorikoki likiboita te sukuul oji le Salon. Ormalimui taata sininye kulo le junior secondary. Naaret Enkai oleng amu naalo naaboitare. Kake itu airura amu ore enaduo environment nitorrono nelopa enkarie pookin nekenyu ninye nisik nelo. Naton tenaduo ward, ore ele tung'ani laetuoki aitatashaki naa ebore iltamoyia. Ore ele latii tena tatene, ore ina kaarie ake peyie aitabari nanu nadol egira akurro. Ore naa amu kaure keeya naisudaa elukunya peemadol egira aye nedung'o tau namaniki epikita enoshi toki aarumoo. Naimulumula nekenyu ake asubuhi najoki oldakitari entalaayoki mahomo amu aishiwuo, netu taa aishiu. Kamuoi oleng. Najoki mekure ayieu natii enewueji. Entalaayoki mashomo. Mekure ayieu natii aji. Natii ena sipitali. Naaret Enkai eshumata naisho Enkai empiris. Ore peekitoni nkolong'i uni, etii apa likae tung'ani ake latii tinaalo my neighbor ake te ward. Nadol sininye egira akurro egira sininye akurro egira aye. Negira ele tung'ani aishir naa empolos enkaarie. Ore teine naning entoki naewuo nejing atua enkoshoke, naning entoki oltoilo lenkai. Naisho Enkai engolon. Najo ore taata tosie matodua oshi eniko moruak teneye. Naing'orr kumbe is a very painful process. Nadol elo metua neponunui aapik. Nadumunye aton naing'orita ake. Ore ewiki are keponunui taata atum ena moyian nagira aitanyamal. Eton apake. Ore peelotu ninye my dad paalotu adol naing'orr ake nishir. Nadumunye naton tendapae najoki mpapa maye doi tigirayu minchir mintoki aishir. Naitiger my dad naitagol naa kamuoi taa pii. Kake atamoo mekure aure keeya, mekure aure aitoki naaret Enkai. Ore wiki are nelotu esinke Enkai apa nagira amanaa kulo aliki orkosho oyeku sipitali tedekenya aaliki ororei lenkai. Naa matonyorrai ake ororei lenkai ajo keeta engolon. Wenkomono amu keomonito ilalashara lainei te sukuul e Christian Union naagirai aomonoki tiang' intoiwuo ainei naagirai sii ajo sinanu naa nelotu ena sinke Enkai tedekenya alikio te sipitali. Neimaki ororei lenkai leton apake adamu. Neimaki ororei lenkai tedekenya asubuhi. Neimaki ororei lenkai otii embuku e Yohana 9 orkereri lenye ledukuya. Nejo ore ninye nelo nedol oltung'ani otoiwuoki aa modooni. Neikilikuan iloiteng'eni lenyenak ninye aajoki Rabbi aing'ae otaasa eng'oki? Kele tung'ani enaa intoiwuo peetoiwuoki ninye aa modooni. Newaliki Yesu ajoki eitu itarruo ele tung'ani anaa lootoiutuo kake esiai Enkai eji peyie ibalunyeki tiatua ninye. Amu kumbe etii apa ele tung'ani modooni otoiwuoki. Nemuoyu naa keomonokini nemishiu mpaka ning'asi aloiteng'eni neji kainyoo dii ena. Omikilikuani Yesu aajoki kainyoo? Keninye otaasa eng'oki? Keninye otaasa eng'oki? Ena kintoiwuo enyenak peetoiwuoki aa modooni. Iyiolo ajo ore pooki toki naasa naa keji ake lasima naa peetii sababu. Kumbe naa ketii toki ore pooki toki naasa ebaiki neme iyie otaasa entorrono. Ebaiki neme ntoiwuo inonok. Ketii ai toki nalotu neme peekiarr. Keetai enyamali nalotu neme peekiarr. Neme peekidede kake peekishet. Ketii ai toki nalotu peetumokini aishoo Enkai enkisisa. Ore naadii oshi endaa Enkai naa enkitoo. Ore peeyieu Enkai nenya endaa nisho koon enkitoo.
teneeta entoki nanyor Enkai naa enkitee enye Yeah. naa ina paa kenarikino ore enkata pookin naas Enkai embaye nikijo ninye otaasa nikijo ninye oitaasa yiok. Kumbe ore enoolong ena moyian apa naitanyamalita naa Enkai eji piishori enkitoo. Kaareteneta apa Enkai. Atiu apa enaa emoti nayiara. Amu ore Enkai ore emoti nayiara tenidotu anya netu ebaya endaa naa ikintala enkoshoke. Yeah. Neeku ore naa Enkai naa lasima pee kirreten nikincho ntobiraki. Naa imari Enkai ina process. Amu atoning'aki ilo rorei nadumunye aton. Najo ata nanu meeta nataasa nemeeta enataasa ntoiwuo ainei Enkai eji peedoli. Naa ore ena moyian nemaaya. Neponu ildakitarini Oing'ua Kenyatta. Ore peeponu kulo dakitarini idipa taa enaduo singo Enkai atoomonu neimaka ele rorei lenkai ojo kanyoo peetoiwuoki ele tung'ani amu duni. Nelimu taa apa ajo ororei lenkai tine nejo mee ketaasa eng'oki ashu etaasa ntoiwuo enyenak peedoli enkitoo Enkai. Esiai Enkai ake eji peedoli. Naning nanu toltau lai ajo ata nanu patii ina sipitali ata paatumayie aiko nejia nemekaarr ena moyian. Naibung enkirukoto ajo Enkai eji peedoli. Imagine ore ake enoolong ake piipang ninye ina singo Enkai aliki oroni neponu ildakitarini oing'ua Kenyatta. Neponu ake negira amanaa negira aing'uraa iltamoyia naaboluni nkonyek aikonji aing'uraa. Naing'orr ake nejo this boy is suffering from tuberculosis. Ore ena ayioni naa enkeeya orgoo. Nejoki ildakitarini king'uraitie nkanyarat, king'uraitie osarge nemikingira aadol matokeo. Naitanyamala karibu erishata naado oleng. Nisudori enapa moyian amu kejo apa paar. Nisudori amu ormang'atinda. Nairuko ele rorei otejo ore ena moyian naa Enkai eji peedoli. Nairuko ajo kaishiu Enkai ake eji peyie atum shakenisho. Enaa enajo ororei lenkai nejo ore iloota enkerai naa keeta shakenisho. Nayiolou ajo kegira apa Enkai aitobirr toki tiatua nanu nilepunye enkirukoto ai. Neponu ake ildakitarini neyiolouni ajo tuberculosis aata. Napuoi naitaini te ward naariki naigerokini irkeek. Naishori kulo keek. Ore dii ake enoolong neesi entoki naji discharge naitaini ai discharge. Naajokini shomo ang'. Shomo ntumia kulo keek ntobiraki. Nalo naok irkeek inkolong'i uni. Naiteru adumunye naiteru ashipakino endaa. Nanya endaa aitobiraki amu mekure apa anya. Naiteru indamunot sidan tiatua nkolong'i uni. Ore kulo keek naa loolapaitin kumok oleng. Oshi irkeek lorgoo. 6 months. Naajokini miduntaa nainosa endaa ntobiraki. Naajokini ore baada oowikii are nilotu manyaki aing'uraa tenaa kegira osesen atum enkibelekenyata. Nalo ake nanu nalotu within a week atoning'o ajo atisidana. Naipimi. Naing'orr oldakitari naajoki kijana ng'aa apa likinchoo kulo keek. Kaji kinchorieki? Naitayu enkardasi. Naajokini metii ninye ata enkiti dalili ena moyian atua osesen lino. Kake ore naa amu kitodolu ajo tenekinchoo iyie shomo endelea akeyie nosa otumata. Nalo naendelea anya laduo keek naishiunye Enkai miraculously tenkoitoi enking'asia. Naishiu enaduo moyian nashukunye alotu sukuul kake aewuo apa ayiolou entoki nabo ajo ore oshi ormang'atinda ebaiki nemikitumoki atara kake kishang'itie enkata. Ore enkata nanarikino niasita esiai e maana nekincho metaa emoyian ilo ainaas. Instead of doing something great, something important nekincho metaa you are going to nurse that disease. Yiolo ajo ore oshi peisho entomononi matejo naaji etoishe enkerai natii sukuul. Ore ormang'atinda teine naa kejo peishang'itie amu lasima peeta enkata naton enaduo kerai aitanaki enkerai enye orkina. Kumbe ore sininye emoyian netiu enaa enkerai neebakitai. Ampaka pee ishiu inaduo kiporo, ampaka piinchiu aitobiraki piishuko. Nalotu apa ayiolou ajo keeta apa ormang'atinda lenko paar netii Enkai ninye paareten. Amu ore naadii oltung'ani muj oota entaisere pooki tung'ani oota olakira, ore olakira pookin naa keeta ormang'ati. Ore enoolong apa peini Yesu netejo Herode amu etoduaki olakira. Nejo enchom ore ake piibaya enetii ele akira nitumutumu ina kerai nikiponunu aliki paalo aserem. Kumbe neme apa peeserem. Amu ore naadii pekiyieu ormang'atinda nikiarr nemekelotu aishopo aitobiraki. Hapana, mekelotu ishopo ishopito nareruk amu ilany naa tenelotu aishopo nkilani naapololo siapirr kitobirr aitobiraki newosh enkiti marashi paa inakata taa kitumoki atara amu keyiolo entoki niyieu. Ena toki niyieu ninye kincho. Nejo paalo aserem. Amu etayiolo tenkop oltau ajo etoiwuoki oltung'ani olotu aya enkitoria. Etoiwuoki oltung'ani olotu aibelekeny iltung'anak. Neeku ore oshi oltung'ani muj oota olakira naa keeta irmang'ati kumok. Keeta irmang'ati kumok ooponu tenkoitoi emoyian
neponu tenkoitoi egilata etau neponu tenkoitoi akeyie olasakuto toonkoitoi pookin torrok. Kake ore tenkaraki ketayie apa Enkai enkipirta nejo kulo oiteng'eni lenyenak ore ake piipuopuo emishukunyenye ake enoitoi amu kejo Herode peerr ena kerai enchom meimai oitoi nepang'aki intoiwuo enyenak tenkidetidet nejo kesiki ena kerai ewaita Misiri amu keyieu Herode neerr. Kumbe olakira apa keyiolo ajo olaitajeunoni Jesus Christ tadamu osarge lemelemana very innocent lemelemana ogira oltung'ani aing'oru peelo aarr. Kake ore tenkaraki kerripito Enkai enaduo duata nisikieki Yesu ometua Herode neshukuni aayau enkop enye. Ore peeyauni enkop enye nelotu nelaku iloshon pookin lenkop. Nalotu apa ayiolou ajo ore ena moyian naa enaajo apa Enkai paaretie mataa oltung'ani letipat. Neeku kairuk ore oshi paaomonoki iltamoyia ataaomonoko iltamoyia kumok oleng. Negira apa Enkai aiteng'en tayiolo ajo kore ninye naa keeta orkishiune. Olabaani naa oldakitari. Meetai entoki nalang'u engolon Enkai. Ore Enkai ang' naa oldakitari. Olabaani ninye Enkai ang'. Naa aramat naishuunye naisuma ilarin 5. Ore oshi te secondary naa ilarin 4 isuma oltung'ani. Naisuma ilarin 5. Nang'ira ilo sina pookin. Ore paashuko niteru miracles aas. Ore entoki edukuya amu atushuke naa siadi nalo aaku Christian Union chairman. Nalo aaku orpastai le secondary atii inakata nkilasini 3 ompaka nkilasini 4 te secondary te Narok High School. Naaret Enkai oleng naaku olalikioroni nalo iwueitin kumok oleng alo aliki ororei lenkai natum ina passion immediately naidip. Ore paidip form 4 naipang'aki oltoilo lenkai. Ore aidipa form 4 amu aishiliwayie ormang'ati tina rishata naidipa aata 23 years aidipa form 4. Ore aata 24 years aidipa aata 24 years nalang' na olari obo naipang'aki enkidetidet oltoilo lenkai naajoki olaitoriani kaagira aitoosinka lai kayieu nelaku iltung'anak naiteru atum olola naiteru amanaa naning'ito ajo kumbe ore apa ena moyian ai naa kejo apa Enkai paang'amu enkirukoto nang'amu engolon naishiunye iltamoyia tenaomonoki. Naa kaning'ito ajo kaidim neme taadii emoyian ake naaji matejo empukunoto pookin nara duo naaji matejo emoyian keetai imoyiaritin kumok. Ketii iltung'anak otii korokoteni oena tiatua enaisho, iltung'anak ooteena osigara, iltung'anak oena teloloito, iltung'anak oena tiaisinanisho, mbaa kumok oleng naidim aateen iltung'anak. Naning' ajo kaata ina burden naoshoki orbishop lai naliki ajo aishoo Enkai enduata kayieu nabol kanisa tewueji neji enkiwanja enteke ashu Awuaso Nyiro. Amu by then naa inewueji apa kimanya. That is way back to 2013. Inewueji apa kimanya inakata naitodol Enkai mpaka ewueji nashetie kanisa. Ore kidogo naa kalo apa aishiriki kanisa likae pastai lang te Awuaso Nyiro. Ore kidogo naaret Enkai. Nikipuo enkolong nabo ina anisa naajoki likae alashe maape nore apa kanisa ang' naa nchot eshumata etii. That is our homeland. Amu ore endakop naa kinyang'utua duake enkop ena nikinyang'utua. Kake ore enkumanyisho ang' naa nchot eshumata. Naajoki likae alashe atoning'o taadii eji keyieuni ning'oruni olaretoni lorpastai te kanisa ang'. Naata nanu ena duata peyie abol inyoo kanisa tenkiwanja enteke. Naajoki kake kaata apake nanu enkipototo naatiaka olaitoriani paabol kanisa mahali. Kaning'ito ore ena preparation apa pookin naa ina siai apa egira Enkai areten. Neesa miracle enking'asia tine naajokini tori taretu ele sinka lenkai. Ore kidogo naajokini ore taa amu kitodua ajo keeta ele alashe challenges naaje taa the senior pastor of the church. That is after 1 year. Najoki apa maiteu atum Ruto maiteu. Kake nelotu mpaka nepotakini erishata nelo ninye ilo alashe naje I take over from there naaku the senior pastor of the church. Ore tenkiti rishata naitai overseer le section naji Judea. Ore mpaka enapakop natodolie ewueji nabolie kanisa naaboloki Enkai enkoitoi nanu taata overseer lenakop pookin tinewueji ata nkanisani esiana. Ore 2017 naaret Enkai amu ore imagine kara dii ormalimui I'm a teacher by profession. Aidipa dii ake school naa kake atang'asa alotu esiai enkirritare. Ore way back 2015 nalotu apa alo ewueji nejo Kilimambogo Teachers Training College te Thika tendewueji. Naaret Enkai naisuma 2015-2016. Kake ore tenkaraki esiai enkirritare
itu aisuma full time naas entoki naji school based program Yes. amu kaning'ito naa kaaturrumoyioki doi kaatarayie papai ajoki shomo sukuul najoki meekure alo ore nanu netaa Enkai enang ore nanu netaa ena siai amutakino amu ninye enkishui ai Enkai sii ake naishiunye naajoki ero shomo sukuul kumbe naa isidai tenining' entoiwuoi ino ore paalotu alo amu kumbe netejo apa irmaasai sidai olayioni inepu amenyisho naatoki Enkai alo abol indamunot naitutumoki Enkai kulikae tung'anak letipat nayiolou ninye natum enkarriyiano enkisiayiare nayiolou sii atabaiki iloshon pookin amu atayiolo airorie iltung'anak pookin ata grama ai neponari neitoki eng'eno aponari nalo nang'ire naning' entoiwuoi ai ata kweli ata apa enduata kake ore tenkaraki enkanyit yiolo ake ore oshi enkanyit nemeji ias entoki amu iyieu ena toki nikitiakaki taasa naijo emiyieu nias tenkaraki enkanyit naning' apa entoiwuoi ai naa kayiolo naa amu kejo ororei lenkai iyanyita minyi ong'utunyi peeponari nkolong'i inonok tenkop kumbe ore oshi entoiwuoi naa keeta mayianat naa kedol tenemedolita naaret apa nalotu ayiolou ajo kumbe ore apa peesita Paulo enapa siai naitobirr tents naa kejo peemeeku olola nalotu nanyorraa amu kajito sinanu peemaku olola tenkisiayiare metaa ore ninye peeya enawuei ninye esimu metodua ormushirika nemejo kanyoo sa dii eyieu pastor ashu tenekinang'ariki te street nikilanyi atiaka apa Enkai ntaaki emayianata peemaaku burden tenelo ninye nitayu iltung'anak ilasarri lenye nemekitayu amu kara desperate kitayu amu keyieu nemayiani kitayu amu embolokinoto eeta Enkai egira aisiai eimu osinka lenkai neeku my sister Mary Supet naimari Enkai ina challenge ore taata aatamayiana Enkai nejute Enkai lelo kiyiolo ainei amu kumbe mikiimari aikata Enkai emion ore oshi enkitok teneeku keisho naa emion eimaa newosh entoki naji ilalema aimayie emion sapuk tadamu taa siyie eshomo metaa nkikadumunore nairoj naaret Enkai naisho Enkai empiris kumbe ore apa kulo alema laawoshito keeta apa entoki najo Enkai peyie amu etejo ororei lenkai keng'ae otodua aikata ena baye kidimi aatoiu olosho enkolong' nabo kidimi kake nejo ororei lenkai ore Enkai ekindim nenya aishoo entoki enkata nabo naimari apa Enkai ina rishata emion naa ena kayieu naiconfirm tosirato otii enewueji nejo ororei lenkai kaing'ae aikata otoning'o entoki naikununo inji kaing'ae aikata otodua ntokitin naikununo inji kidimi aatoiu olosho tenkolong' nabo kidim olosho ataa tenkata nabo amu etasaisayie ake Sion neyiu nabo kata ilayiok lenyenak ore ena buku naa empalai e Isaia ematua 66 orkererit lenye leisiet kidim Enkai ataasa nejo amaa amu etasaisayie ake Sion nabo kata neyiu ilayiok lenyenak nejo orkereri lioudo kaisho nanu ninche metoini nemaretu olaitoriani ojo amaa nanu ilo oretu kaiken enkusit Enkai ino najo nitoki ajo tole tomon ting'idayu tenebo Yerusalem neshipa tenkaraki ninye intaa pooki onyor ninye tishipai tenebo ninye ting'idayu intai lelo pookin oishiraki ninye peetumutumu aatanak neraposhosho lelo peetumutumu aatanak neraposhosho amu inji ejo olaitoriani ng'ura kaiputaki nanu ninye enkarsisisho anaa orkeju naiputaki enkarsisisho oloshon anaa orkeju odooyo enkare ore piisoma tempalai e Kingeresa tembuku naji Amplified naa kejo ororei lenkai tine I cannot bring pain nemaisho toiu nkera maidim aimari emion nemaisho toiu enkerai naa ina peejo te Isaia 20 orkereri le 18 etasaisayie enkitok neisho kumbe kesaisai oltung'ani niimaa emion kake ore piintadoyio tine nejo neiu enkijape kake ore kitii Enkai tenebo oyie teneimaa osina oba enaa oliimayie tayiolo ajo kejo Enkai piiyiu irng'anayio ore apa ena goloto naimayie ore apa nena challenges pookin naimayie ina rishata ai apa naishang'itie ormang'atinda ina reten apa agira Enkai arreten keeta oshi entoki naji the ugly process of God jikoni Enkai kayieu najoki Mary Supet meeta entoki nagol enaa jikoni
ore oshi tenikiyakini endaa temisa na idol iyie kake ore piilo adol vile nayieri ore piinepu egwetitae inkwashen teninepu egirai adung meetai huruma keme naa kedung'i naa tadamu entoki naikaraangi neimieki eilata nikaraangi airowuaji piitumoki ainosa naa ketii iltung'anak likidolta tenakata emayiana ketii olalikioroni lore piini nijo kai natiu anaa ninye kumbe miyiolo enkima naimayie ketii oltung'ani lidol intokitin naata nijo kai naa kaata kumbe miyiolo enkima naimayie amu ore Enkai naa keyierr iyiok peetumoki aitaa ninye oitaa iyiok neeku ore apa nena pookin naimayie naa kayieu naitagol oltung'ani pookin keeta emoyian nalotu neme peekiyar peedoli enkitoo Enkai baiki nikingira ainining tenakata ashu nikidolita kayieu naajoki ore ina moyian nikingira aitanyamal naa mikiyar kayieu naajoki ore ilo sina lingira aimaa mikiyar kayieu naajoki ore ilo arrabal lingira aimaa tiatua enkiyama ino mikiyar kegira Enkai ajo peeiu enkitoo taisere naidim aikoo nkulie naidim atiaki ore enkiyama neme endala ore enkiyama neme paradise kingira Enkai aimarie ina moyian piitumoki taisere atiaki oltung'ani kidim Enkai aishiunye amu ore enkata pookin etejo oltung'ani obo there is no glory without groaning neeku ampaka peemiemion piitumoki anoto nkera neeku ira naaji ormalimui nira reverend kara ormalimui nara reverend ore paidip ninye ena Kilimambogo Teachers Training College naitoki alo Narok Teachers College nalo aponaa naitoki aas diploma naisho Enkai enashe naaret Enkai ata enkolong enkata nabo ormalimui kitok te sukuul naji Olive Junior Academy naaku head teacher tinewueji naisomesha nkera tine larin oopishana naaret Enkai oleng aitayu iltung'anak letipat mpaka iltung'anak oidipa high school etii irkulikae oidipita university naisho Enkai enashe nagira aimanage nara sii orpayian oyamishe kaata ormarei lai. Oh, you have a school? I don't have katii apa school elekai director oji Ole Kemerei tolololo agira apa aimanage naisho Enkai omon tine naaku a head teacher naisho Enkai enashe amu aiding'ie nara sii olaramatani kaata ntokitin pookin naidim ataa keeta lewa amu aisho Enkai empiris peekiyau empalai peekiyau enkitanyanyukoto etejo oltung'ani obo nejo ore oshi iltung'anak neme ele rorei ogira orpastai alikio oleng idim ataas ore entoki naas iltung'anak naa eniasita some people don't do what you tell them they do what you do naa keya nikiliki ororei lenkai ata mikimbung'ita microphone toonkiasin ang naa ina peekinyok nikihasol tena maisha peekitumoki ataa emayianata nikiyau empalai naisumayu nalotu apa ayiolou ajo ore tenakata tenainepu oltung'ani lemening'ito entoiwuoi enye naa kaidim atiaki toningo amu atoningo apa nalo school neeku kara oltung'ani oisume naatareto Enkai naata ormarei agira aimanage pookin naa ketii empiris Enkai naisapuk empiris Enkai naisho Enkai enashe tenkaraki aatareto olaitoriani aidimie ore nalotu ayamisho amu kegol sinye olairrita ore by 26 years naa kara olairritani nalotu ayamisho ata 29 nang'iri oleng naimaa nena challenges ore enkolong nabo nalotu alikio te Ukambani naajoki orpastai obo ore taa introduction nias taasa ake ena part tejo ake kara olairritani nimilimu taake ajo nemaata ormarei aaminining iltung'anak lenakop oltung'ani lemeeta ormarei naaret Enkai nashukunye inakata nalotu aing'oru family kake aimayie challenges oleng nasidanu ake basi kumbe neme nanu eileta Enkai apa edolta iltung'anak natii atua nanu etii Enkai enkolong nabo nayieu eselenkei nabo mpaka nelotu aituku nkilani tiang tenkang ai elotu doi dee kedolta ketasida ejo kaasa dii ena naaret Enkai oleng my dear sister ore duo Enkai naisupa naisho Enkai empiris nang'iri naisik nalo oldonyio ailanyaa akeponu ake eyieu nalotu tooshi ake nalotu aripaa nabo naibalie najo ena taaya ore ake peyie ayaru ena nabo nepuo pii like keponu selengen Enkang inyi keponu eyieu neya ele tung'ani oji Pastor Kelvin kumbe ore enajo natoliki ajoki ore olaiterua neme taduo nkuti selengen kelo dii entoki naidol ake ajo ai ore duo keponu selengen naisiriri sidain nisumate neeta degrees kake naaret Enkai eshumata nayiolou ajo kaipoto narrip koon amu ore apa paiteru ajo natajeuo apa nanu ajo paalo shumata
kake ore on the process nalotu ayiolou ajo kumbe meishu shumata ake pee kipuo kiyieu pee kiyau emayianata te kulikae tung'anak kiyieu pee kilaku looyena kiyieu pee kiyau ewalata ekulie nyamalaritin nikintaa irkulikae irkasisi kumbe miijieu ake eji piilo shumata nalotu oshi nayiolou najo amu ore peirriwaa Enkai oltung'ani oji Jona enkop e Ninawi ore peirriwaa neeny elo kumbe naa ore ake piigilunore Enkai nikiyai pooki toki nalotu apa nayiolou ajo ampaka paang'iri amu aipoto naa Enkai nairriwayie kumbe ore oshi peekimpoto Enkai naa kegol oleng amu meekimpoto tenkaraki dupoto ino makeon kimpoto tenkaraki kulikae tung'anak naa ore etiu enaa olchani ore ena piure ele shata otii enewueji ashu tenilo amu king'ua yiok enkop natii irkeek Mau forest ore piure olchata obo sapuk naa kiumisa enkishui oltung'anak kiumisa enkishui okulikae keek naa kishir irkeek kumok amu kegilata nkaitubulu kutitik nishiraa irkeek kumok oleng nejo etiu oltung'ani otipika Enkai dukuya iltung'anak ore ake piidol ajo kitupute Enkai nikipik dukuya iltung'anak naa lasima piilany amu teneeta entoki natejo Enkai elanya neeng'oki ololoito ore ina nemening enkomono ore ina naa piilany naa ina pooshi paa keya nidol ampaka ninepu oltung'ani amu teneeta ai part naata shakenisho naa ina amu atareto Enkai oleng atareto Enkai oleng amu atayiolo ajo pookota ake atumoki Enkai ataasishore maitieu oisarkeni tenkaraki inkera narikito te kanisa peemaunoki orperere tenkaraki intoiwuo ainei enkiyang'et nang'iri omateena enkiyama sinyati naaret Enkai eshumata naya ena harusi one of the best. Paa kaja apa inko duo i-manage hao wasichana wenye wanakuja? Ore kuna wasichana vile nai-manage kuna wasichana naa ore enataasa naa katoliki ajoki I'm not ready. Ore nabo natoliki ajoki I'm not ready. Kisujaki nkilani? Nelotu ang bahati ore apa esidano tina rishata nemaata apa enkaji ai enkaji emaate nelotu aisujaki maate nelotu aisuj inkilani nejo ninye maate iyie enoto olayiolai entito nadupa nailai nanu naisik naimanage neleliari naiko nejia paa kama yiolo ajo amazingly ore ena nayieu aya naa entito naitubulua te Sunday school yes wow I'm telling you ore tenakata my dear wife amu keji Miriam naa kanyorr oleng naa kegol ewueji nanotie amu kashomo oldonyo naitodol olaitoriani nalotu ake najoki likae kijana kitii ushirika mpotokoki ore ake peekindip ushirika najoki mpotokoki nikiriamari oninye woilo kijanai nikipuo mpaka kanisa narik ofisai nalo aikilikuanishore naa telukunya airoroki tidialo eng'orr najoki amaa iyata oshi jo ketiu enaa atayiewua taadii ormarei nemayiolo tenaa ira engage tenaa imira naajoki mara najoki paaka itii tayari nikoji agira kidogo najoki roro duo asi ore peejo niko sawa najoki naduo matoomon nekimbung'a nkaik naomonoki ore ake paaomonoki niput oltau naa yiok ake pokira niput oltau lenkai wala amu atejo oltau lenkai ore ake piiput oltau lenkai nishir nedooyo enkerai nesulari nalaikino ayasha enaduo sinka nadumu taadoi neret iyiok Enkai ninyiala amu melakwa duo enkang enye wenaang kaidim ake atoduai ajo neidie natii auluo natum dii challenge sapuk amu anyaka sii alo aing'oru oltung'ani otaana ena rishata pookin kitii kuna preparations natum very hard time naaret ake Enkai naimie nena temat pookin neret iyiok olaitoriani nikiponu taa nikiyama naisho Enkai enashe nisho taata yiok Enkai nkera neret iyiok olaitoriani neeku enkerai naitubulua te Sunday school naa oltung'ani layiolo orkuak lenye naisho Enkai enashe amu kiloikino pokirare aaliki ororei lenkai nidimie yiok Enkai isho yiok Enkai empiris naaret olaitoriani ore tenkiti rishata ake neponaa yiok Enkai te pooki toki narrep enkarna olaitoriani amu aisupat Enkai neeku ore pooki mion niimaa tenkishon tayiolo ashu pooki challenge tayiolo ajo rreten etii Enkai ore enkiporo pookin niata nimisudoo miure aikata majeraha teneimayie imbaa naagoli amu ore doi enoolong oshi peepiu Yeso nedol ake ajo ijo megira loiteng'eni aamini ajo ninye nejoki eng'ura nitodol enkiporo neeku ore enkiporoi naa piitagol likae tung'ani taisere ore osina liimaa naa olikintagol enkwenia nalotu amu kerik orkiyo tenkaari ore tenkakenya neeku eng'ida yes amaa duo tiatua kiyama amu eya naa kore barnot nekwetiki ake duo oltung'ani oewuo
neeku kifaa oltung'ani laomon ashu kaji inko piiyiolou ajo ele lee taa ishaa nayam arashu ena siankiki ishaa nayam ashu ele lee laishaa nayam. Kesipa. Ore taata piinepu ena ishoi nikitii naa kegol oleng. Kegol nelelek. Amu ore kwanza orbarnoti otajeuo ntoo maetu to the spiritual world. Amu kiata iltung'anak otii the secular world ore taata enkop naa kees imbaa enye tenkoitoi enkop. Kake ore oltung'ani otajeuo netajeuo naa. Ore oshi number one ore enjeunoto naa keeta tipat oleng. Ore peeng'amu oltung'ani oji oltaisinyati naa ing'amu entoki naji enkibooroto ekeon. Ore peeng'amu oltaisinyati naa ing'amu ormalimui. Ore peeng'amu oltaisinyati ning'amu olaseremani oltung'ani likiomonoki. Ore peeng'amu oltaisinyati naa itum engolon taata nikiboloki nitum entoki enkiyang'et nikindim ataboloki ntokitin. Neeku ina oshi entoki etipat enjeunoto. Kake ore naa ele tung'ani liyam naa kegol oleng. Amu Enkai iomon mikitorikoi. Amu ore oltung'ani kwanza oota enduata you don't marry you marry your destiny. Lasima piing'oru oltung'ani lindimidimi airiamari. Likimbung'aki enaduo duata. Ore ninye tina process netii entito neyieu aar. Amu atiaki ore taake pee keya naa kaalotu aretoki enkisiayiare oleng. Nani mpaka oshi lalem enkoshoke. Amu atiaki entoki nanyor. Kumbe naa ore sinye oloiterua naa kikani. The devil is very cunning. Ore dii peeomoni Yesu nkolong'i 40 ore peedoito oldonyo neme ormalaika ipang'aka. Oloiterua. Tadamu 40 days prayer and fasting. Ore entoki naiterua aisho naa entoki amaa tenilo aomon nkolong'i kumok kanyio tenipuku eme endaa. Nisha nejoki mbelekenyi ile soi metaa emukate. The devil can even read your minds. Nejoki mbelekenyi ile soit metaa emukate. Nejoki Yesu etisiraki ajo misho oltung'ani tenkaraki emukate ake. Ishu tenkaraki ororei lenkai. Nitoki aitodol intokitin yiolo ajo ore taata nikiyieu intokitin sidain, kiyieu intokitin sapukin nitodol taa enkop nejoki tosoloko nejoki metemi Enkai. Intokitin ninyor ninye. Ore paajoki ena tito kayieu kaalotu aretu metaa kaalotu aretoki enkisiayiare naa atiaki entoki nanyor oltau lai. Neeku lasima ore peekijoki oltung'ani kaanyor mekure ninye irura nyoo nikimpotieki nkuti karn oondaiki nikijokini iyie iyiauni ilbini nimpegetheri yie naini duo nidol enaa keeta entoki sapuk nikitiaka ilo tung'ani. Nilo temodai. Neeku ore advice nayieu naisho irbanot kayieu najoki peetiu enaa Yusufu te Biblia. Ore Yusufu neimayie ngolikinot kumok oleng. Etang'asa lalashara lenyenak netooki engumoto oltung'ani apa oota enduata. Kake eitu eer enaduo gumoto nepuku. Nitokini aamiraki enkop e Misiri. Nitoki Enkai alo aisho omom nelo aaku olenkang' e Potiphar. Ore tine ning'uar enkitok enye. Ore peeng'uar nejo alo oloitore. But he kept the glory and left the court. Nerrip enkitoo Enkai ning'ua orkoti. Ketii kulie tokitin naa lasima piing'ua eselenkei. Keep the glory, leave the court. Ore taata the court naa kitasheki ebaiki niyieu niata iyieu iropiyiani. Amu keetai sinye sex by money, prostitution. Ore nena tokitin naa keya. Ketii kegol taata enkop. Neeku lasima piitiu enaa Yusufu. Lasima piing'ire. Naa kayieu naidim atejo karashakenisho ajo kidim oltung'ani ating'iria atarreshu enkata. Netejo doi Paulo aitobiraki. Ore sii dii peeku oltung'ani ncheyamisho. Ninche eyami. Amu etejo Paulo tenemidim ating'iria ninkaja niyamisho. Keya neton oltung'ani nipita. Keeta oshi ore piilo ainyang'u olchani naa keeta expiry date, manufacture date neeta expiry. Ore ake peeku entoki expired tayiolo ajo mambo imeharibika. Mitoki aaku helpful. Olchani taduo eji laa keji ni dawa ama olchani likiret. Nemitoki aaku olchani. Keeku osimu. Amu kelo sinye neid entoki. Neeku ore peebulu aitobiraki amu keeta erishata e pooki toki. Keeta erishata nisuma mpaka nidip sukuul neeku ready for marriage. Mintoki alo amanaa ajo aing'oru dii eji the best person. Keya niyau enkerai nemeyiolo aitoki nilotu aimenta. Keya nikiya orpayian lemeyiolo aitoki nilo yie aimenta oladuo payian lino. Amu life is all about ore meeta aikata entoki perfect. There is no a perfect human being. Iyiolo aitobir oladuo tung'ani lino. Tenaa orpayian lemeyiolo aishopo enchati aitobiraki naa yie nalo aitobiraki. Joki mzee hivi ndio shati inavaliwa. Tenaa kentomononi nemeyiolo naa iliki ajoki madam inji taadoi ikoni. Amu iyie oladuo tung'ani lino. Neeku ore taata kegira irbanot kumok aabatata amu
meeta iltung'anak kumok enduata nemeure Enkai. Etamooki taata, ore taata teninepu entoki sapuk naji te kanisa teneji naa tenenutaki ade orbano eselenkei eji etaasa eng'oki. Kumbe ore oshi eng'oki naa the actual act. Enda kias. Ore ninye enkerai naa ormalaika. Naa kaitanap ake ajoki mintayu aikata enkerai teneeku etijing'a enkoshoke. Ore ina naa enkishooroto Enkai. Amu kesher ilo sarge naa ikishoto nemegira aikata. Naa kitorrono tenintayu. Enda dii eng'oki nishomoita aas. Enda nitaasa. Enda dii nitaasa eng'oki. Neeku ore taata irbanot kayiok enajoki keetae orng'anayioi leng'iriata. Ore oltai sinyati naa ikindim aishoo entoki naji self control. Ore piitum self control naa kidimayu. Ore sii enkomono teniomon naa ikiret amu keya taata ina kure osesen. Kake ore iyata enkure naa enkare iwok. Neeku ore piitabaiki erishata niyamisho, iyamisho naa piitumoki atara enkure. Naa kidimayu ata orpayian otii enkiyama neng'iri entomononi enye, nidimayu neton entomononi orpayian lenye. Kake ore oltung'ani yiolo ajo ore oltung'ani oota esumash meeta entoki nemenya. Oltung'ani oota esumash. Ore oltung'ani muj oota esumash naa kenya pooki toki. Ainyoo? Amu iyata naa esumash. Kigira esumash amiru. Neeku ore paira orpayian oamisho ashu entomononi, kula chakula yako vizuri. Kula utosheke piitumoki anoto pemintoki aata nosa metaa inyimisho. Ore piimpang' mintoki ayieu aidaa. Eninake. Na ore sininye paira entomononi serve chakula yako vizuri. Amu ore irpayiani kumok nidipakita entoki naji service. Ore piidol oltung'ani likiyiolo aitukuo nkaik nikiserve aitobiraki. Nijo alo endaa anya endaa tenda aji ijo dii kemelok ake endaa enaaji alang endaa ina oshi enyamali. Naa kegil irmareita kumok. Naa kayieu najo ore taata tine naa ore kira siiyiok ilairukok. Ore ene ele sesen naa ormang'atinda ninye lenkiyang'et. Naa keeta ake ing'uarrat. Neeku ore eniindim ataasa etejo Paulo yamisho naa. Yamisho naa amu niata sii dii irpolosien. Keya dii nining' oltung'ani eji etotona mpaka neshukokino ntoyie enyenak. Etotona mpaka neshukokino nkera enyenak. Olalashe igila enkanashe. Ebaiki nemeeta naa ore naa peetirr esumash nenya naa ena daa natii ready. Neeku lasima peekiata boundaries. Nisho yiok Enkai empiris. Neeku kaata taata shakenisho ajo ashu kaata enkiti sipata ajo ore oltung'ani pookin oloito orrekie Lenkai naa kisho Enkai olaretoni oltai sinyati. Naa ikidimie mpaka nebaiki oltung'ani entaisere enye. Wow. Ashe oleng. Ororei lino obayie kindipita. Ashe oleng. Egira aing'or enda kamera. Kesipa oleng. Ore ororei lai obayie naa kaisho Enkai enashe tenkaraki erishata naijo ena. Kayieu naitagol oltung'ani pookin laagira aing'or agira aidip atolimu shakenisho ai iteru apa peyie alo secondary, primary, challenges naimayie naidimie olaitoriani nena golikinot pookin mpaka ina rishata natolimuo ajo etaa nkik apa adumunore nairuko endukuya naaku oltung'ani lemedamisho aitobiraki kake aatareto Enkai. Neeku kayieu naitagol pooki tung'ani ajoki ore Enkai naa keeta engolon. Ore Enkai naa keeta enkidimata. Nayieu najo isidai teneng'iri. Ore eng'iriata naa entoki etipat oleng. Teneya neimaa osina ngolikinot tiatua ormarei mijo adamu ajo intanyamal keon aar tiai toki kake ting'iria amu meetai aikata olakira metii entoki naji enkiporoi. There is no a star without a scar. Mpaka ake piiyata nkiporo. There is no glory without groaning. Nemenyorr aikata Enkai piimemion niton nejia etoiu nkera. Mpaka piimemion ore oshi enkitok teneeku keisho naa idol ajo kejo ninye alo tekung'. Shomo akeyie dukuya naa kayieu naajoki ore paa keeta enduaa niata, ore paa iyata entoki niyieu nintabaya mintoki aisho kinture mbaa nidolta tedukuya. Mintoki aisho kinture osina lidolita ashu nena golikinot amu ekintaa Enkai naa iyaku oltung'ani letipat. Naa kayieu ake najo ashe oleng metamayiana ntae Enkai eshumata. Misho ntae Enkai eshumata empiris amu keeta Enkai engolon. Najo ashe oleng. Ashe oleng. Wow, olaing'urani le Mary Supet Show, ashe oleng tenkaraki nira tenebo yiok. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto tiatua ena rishata ashu ena episode e Reverend Kevin Kiok. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto njere ore Enkai naa olabani, ore mbaa naimaa oltung'ani naa nikishet mee nikiarr. Eng'iriata tiatua kiama, eng'iriata kigira ajo pee kiyami arashu ijo piiyamisho. Ore nena tokitin pookin ashe oleng, subscribe to my YouTube channel tine tiabori
na utakuwa umenisupport sana kanyinoto tiatua ena shakenisho enoolong agira ayiewuaki erishata sidai namayiana kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau osip nagira ayiewuaki erishata namayiana. Mary Supet Show, inspiring lives.